abantu bagira ngo batwire bamaze ubwire bwingi batari kumanywa ngo konke myaka mike omutsanjeki abebembezi bo bakwatanise na government bagerezeho kubasya ubuhereza burungi kandi aba babwamiro babire nibakira amabati go kushakare kanisa ya Nyabushenyi Church of Uganda angabahirwe mu ishengero wishazeri Alex Byarugaba bakunda yabayeza abantu 30 kugira ngo amarika nisana abakristayo abantu bagira ngo batwire batari kutunga abuhereza burungi ngo konkobwa hati government itangira kubasyaho oburumwe amarwariro go murembe inguto amashemero ngo kandi cyamani no kubahereze gombora nacyo kibaretiro obuhereza bw'abahikahiye ibintu byona bitworire irwariro niryo ryari tuteganisaga abakazi benda turashuma kabuyanda irwariro ari tuhire enkute kozirwe egomborora tujine hati ne kanisa yagituhereza eco mugisha murungi ekanisa ryahirwariro orashasha arazo mwirwariro tukaraganiso ruguto rwa wanarongo arukozire ya turaganiso ruguto rwiturukuga ari katanga kugumiza mu Nyabushenya agomboro nayirwariro na rwa rukozire abane bagira ngo cyeka cyabo kikaba kitwire nyuma ngo nangwa barushekererwa nk'abantu batari kumanywa ngo konka hate cyeka cyabo ne bakiyegomba habo hereza burungi batungire abantu abatezo ababanguka abantu burabaje mu Nyabushenya tatanga twashuma y'abantu tengwere urakaza n'abantu mu Nyabushenya ibintu cyora yakoze Nyabushenya baratwetenga twabona kagomizi twabona igwaro rikaza n'imibazi turaba twabacirimwe twaturenda ki abakurisayo basemere MP ahubwo kubirukangira n'amabati 30 agwabaherize ngwabo ko babene bateganitse bwinjira no mushana babana bashaba Gashaka Felix Nduhune.